Gde ste bre ljudi, dobrodošli na Serbian CSGO kanal. Danas ćemo malo da cepamo sa snajperom, da vežbamo. Ako želite još ovakvih videoklipova, obavezno bacite subscribe, like, share i comment. Let's go. Čuvaj leđe, brati. Nice shooting. Dobar! Moram da bežim odavde. Provalili su, gde su? Ho ho ho! Pa šta je ovo? Dobar dan, dobri ljudi! Ali ne smijem da izađemo odavde, brate. Verujem da sam već na nišanu nekome. Dobar. Dva. Tri. Ajmo još. Ajmo bar još jedan. To, majstore! Ajmo dalje. Kakav head, braćo! Ajmo, braćo, pucajte malo bolje, bre, ima da izginem ovdje ko zečevi. Gdje si htio da se sakreš vamo? E pa neće moći ove noći, brate moji. Ooo! Al ga odne, brat! Ovo, brat. Ovo je bilo preblizu, ljudi moji. Dobar ovaj nož, brat. Ajmo dalje. Ljudi, to je bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam što ste gledali. Verovatno će sljedeći videoklip biti malo duži. Za početak idu kratki videoklipovi, dok Serba ne uđe malo u formu, pa ćemo da pravimo 10 min plus. Vidimo se vrlo uskoro. Ćao!